Turabasuhuza cyane abantu mukurikirana gahunda zose za Telemontagne, akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Ni umwanya mumenyamo ndetse mukanabwirwa amakuru ashyushye yaranze icyumweru tuba turangije, ndetse ndababwira ko nge mugiye kubana nawe mu makuru uyu munsi. Nitwa Mugisha Samuel. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho nizi zikurikira. Duhereye mu Rwanda turaza kubabwira ko Kicukiro umupolisi yinjiye mu rusengero agahita yirasa mu mutwe. Tukiri mu Rwanda turaza kubabwira ko umunyarwandakazi wamenyekanye cyane muri filime nyarwanda yitwa City Maid ku izina rya Diane mu cyumweru gishize yasezeranye imbere y'amategeko. Turaza kubabwira ko kandi muri Tanzania banze gutumiza urukingo rwa COVID-19 ngo bizeye ibyatsi byo muri iki gihugu. Ni mu gihe kandi mu cyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje igihe zizahera igihano cy'urupfu umugore wishe undi akaniba umwana yaratwite mu nda. Twakongera kubibatsa ko kandi aya ari amakuru ushobora kuza gukurikirana bikoroheye cyane uramutse ukoze subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Telemontagne Rwanda. Izo zani ingingo z'ingenzi mu kanya turaje tuyarambure. Kicukiro umupolisi yinjiye mu rusengero agahita yirasa mu mutwe. Umupolisi wari uri mu kazi utaramenyekanye izina n'imyirondoro ye yateje urujijo cyane nyuma yo kwirasa akoresheje imbunda yari afite, akabikora mu rusengero rw'itorero rya Glory to God Temple ruherereye ahazwi nka Kicukiro Center mu karere ka Kicukiro. Ibi ni ibintu byabaye ahagana saa 4 za mu gitondo cyo kuwa kabiri ku tariki ya 15 Ukuboza 2020 muri iki cyumweru turangije. Gusa nubwo hatigeze hatahurwa icyateye uyu mupolisi kwirasa, umwe mu bakozi b'uru rusengero yabwiye ikinyamakuru Ukwezi tunakesha iyi nkuru ko uyu mupolisi yari ari kumwe na mugenzi we bari mu kazi, hanyuma binjira mu rusengero bavuga ko bagiye kwihagarika, hanyuma umwe akajya inyuma ya kontineri agahita yirasa. Umwe mu baturage baganiriye n'ikinyamakuru Ukwezi ukora akazi k'ubunyonzi yatangaje ko yabonye abapolisi baje ari 5, 3 bagakomeza kugenda, 2 akaba ari bo binjira muri uru rusengero. Ubwo ni nabwo bumvishe ikintu gituritse bagira ngo ni shampoma ya moto yagiyemo umwanda hanyuma ikabituritse. Nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru ashushe yaranze icyumweru kuri Telemontagne. Umunyarwandakazi wamenyekanye cyane muri filime nyarwanda yitwa City Maid ku izina rya Diane mu cyumweru gishize yasezeranye imbere y'amategeko. Usanase Bahavu Jeannette wamenyekanye nka Diane muri filime y'uruhererekane yitwa City Maid nibwo kuwa kane ku tariki ya 17 Ukuboza 2020 yasezeranye imbere y'amategeko na Ndayirukiye Frere uzwi nka Legend. Uyu ni umuhango wagizwe ibanga cyane rikomeye kuko wanitabiriwe n'abantu mbarwa, dore ko kubera imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yo kurwanya COVID-19 mu Rwanda byatumye indi mihango yegezwe inyuma nk'uko byatangajwe na Ndayirukiye Frere wegukanye uyu mwari. Uyu musore kandi yavuze ko bagomba gutegereza indi mihango y'ubukwe kugira ngo babane, dore ko byari byanditse ko ubukwe bwabo bwari kuba ku tariki ya 17 Ukuboza 2020. Ndayirukiye Frere asanzwe akora akazi ko gufata amashusho akanayatunganya, ndetse ni nawe utunganya filime Impanga y'uyu mukunzi we. Uyu mwari Usanase Bahavu Jeannette yamenyanye na Ndayirukiye Frere mu mwaka w'2015, ariko batangira gukundana mu 2016. Ibi byaba bivuze ko bamaze imyaka irenze 4 bakundana. Nari Samuel Mugisha, aya ni amakuru yaranze icyumweru kuri Telemontagne. Muri Tanzania banze gutumiza urukingo rwa COVID-19 ngo bizeye ibyatsi byo muri iki gihugu. Amakuru kugeza bavuga ko Tanzania yavuze ko idateganya gutumiza inkingo za COVID-19 hanze, ko ahubwo yizeye ubushakashatsi ku byatsi byo muri iki gihugu. Mu kiganiro n'ikinyamakuru cyitwa The East African, Gerard Chami umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yakomeje avuga ko afite amakenga n'ibizi inkingo za COVID-19 zitumizwa mu mahanga niba nta bibazo zateza ku buzima, kandi akomeza nibaza niba ari ingirakamaro. Yavuze ko kandi izi nkingo zakozwe mu buryo bwihuse cyane ku buryo yumva ko zitageragejwe neza. Mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka Tanzania yahagaritse gutangaza imibare mishya ijyanye na COVID-19, ndetse mu kwa gatandatu nibwo Perezida John Pombe Magufuli yahise avuga ko icyorezo cyaneshejwe burundu kubera amasengesho y'abaturage. Mu mbwirwaruhame yagejeje ku baturage ba Tanzania mu mujyi wa Dodoma,
Perezida John Pombe Magufuli yabwiye abasenga ati ndashaka gushimira abatanzania b'ukwemera gutandukanye, tumaze igihe dusenga turiyiriza ubusa ngo Imana idukize iki cyorezo cyateye isi n'igihugu cyacu, kandi Imana yaradusubije. Iki gihe ni naho yahise ashimira aba bantu bari baje kumva iyo mbwirwaruhame ko nta dupfukamunwa ndetse n'uturindantoki bari bambaye. Nani Mugisha Samuel, aya ni amakuru yaranze icyumweru kuri Telemontagne. Icyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje igihe zizahera igihano cy'urupfu umugore wishe undi akaniba umwana yaratwite mu nda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje igihe umugore witwa Liza Montgomery azahererwa igihano cy'urupfu nyuma y'uko mu 2004 yishe umugore wari utwite inda y'imvutsi, ubundi akamubaga akamuteruramo umwana yaratwite akamujyana akamwiyitirira. Muri uwo mwaka byabayemo uyu mugore yari afite imyaka 36 ndetse n'abana 4, kuko ngo yari yarahuye n'ibibazo bituma atongera kubyara, byatumye abenshi umugabo we ko atwite, ari nabwo yagiye kureba umugore witwa Bobby Joe Stinnett wacuruzaga ibibwana, hanyuma akagenda yiyoberanije nk'ugiye kugura ikibwana, agahita akeba ijosi uyu mugore wari utwite witwa Stinnett, ubundi akamubaga akamukuramo umwana ahita amusigaho kugeza ashizemo umwuka. Uyu mugore iki gihe yahise ajyana uyu mwana, abesha umugabo we ko uyu mwana yari uwe, gusa kubera ko yari yaramubeshye mbere ko atwite ntiyabasha kumukeka. Mu 2007 nibwo yahamijwe icyaha cy'ishimuta ryateye urupfu akatirwa igihano cy'urupfu. Muri iki cyumweru gishize nibwo uyu mugore byatangajwe n'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butangaza ko azahanishwa igihano cy'urupfu ku tariki ya 12 z'ukwa mbere mu 2021. Ibi nibiramuka bibaye azaba abaye umugore wa mbere uhanishijwe igihano cy'urupfu mu myaka 70 ishize. Nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemontagne. Turagushimiye cyane wowe twabanye amakuru yacu y'uyu munsi. Reka tubabwire tuti amakuru yacu nakagaruka ni buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Ushobora kuzajya urakurikirana bikoroye cyane uramutse ukoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda. Turagushimiye cyane, reka tubabwire tuti bye bye naho ubutaha.